Jacob Oji Esau ninsam inshira na kwaya nam so a oji inshira no fi ni ninsam na efini maame Rebecca onu na di adwene bai ebia obi a wadi da no so pa wo disappoint branch bia disappoint ababa wadi bia disappoint branch bi ama ne na dream no eya ni se nyame ya jawo but awie sister wutie me be se me katira wo gidie mu ni nyame mo rehye mu se bibi biara ni ho a eso otumfo nyankopon ne ye obetie me ni obedi ne aye wodin na so awie me shaw bose se odi wakoma bedi osori ye yachi na wodi wani ato awurade so a ye be sori awurade be wie no na enoma biara ekata wo so no na sa no manakotie me say Jacob eje Esau inshira efineja Isaac Esau bai no obisa neja say inshira ba kokura ni wa betimi de ehira me o se da bi wo be bre ansa na wawu obayi onua no obayi onua no obesom no tiani e osi asase aso odin e na obedo ansa no wani di minim asama wate awie nanso ese koso bisa na ja se di shira ba kope na wo osi wo obeyi akoa ama onua no nanso awie ti no Isaac katire Esau say, oh Jesus. Shira nyina me dia ma wonu akuma no. Nanso se o kentine ho a. O kentine ho a. E besi wiye. Awia abrantie bi be kentine ne ho a. Oh, masu kabaro. Sister wutie me. Wutimi ni emfa tenti basafompo enka wutiti. Tiye. Wukura dwane aja wo fie. No job money. E kwala gu so. Wo sorry a wusu. Ewie woni yan sorry awurade. Be sorry awurade be wie no. Na awurade aba wo sira ba mu. Ababa wa wutie me. Wo so bibia mu anase. Ade biara obeye biara enye. Ewie ma yan sorry awurade. O sorry yeti awurade be kasa ma. Abranti a wutie me. What a cherry, no, she agu. I won't trendy upon no me and some way on your fear. And there, I ride a bounce. Mammy, I would see me. Woman, I say, woman, I say, what be so rather say, why me? I read so bad for you, I don't know. I can't rather say, I rather wouldn't have any doubt so. When I'm sorry. Koto esoro mini obiara eka ho mini ejabi mini anabi now do hwere be sha urade mu a awurade be shira woti adwuma bi mu ya obeye biara enye di perfect tie fa wani tu awurade so ukun ho na so ni panya hu ya obeye biara obi be kan wa asema fa wani etu awurade so awurade yon kwafu nyame se obeso wu ase be kraw ewo won nsayam na wonai ampembo ana o ka kire Isaiah wa Isaiah chapter 43 se wona masuo mu a asubontin mu a me awurade me ne wonadam me masubontin fa wonko na se wona mo jamu a me wagya no mu nyankopon me ne wonanam awia yi me ne woni awonamu. But Sony ever sorry awurade e wa kuma live worship isu a be sorry awurade be wie no e normal ewu e wo abrabom normal asai e wo abrabom o sorry e yati no awurade be sesa normal if you say awurade e ye game changer o tibi sesa normal sister kama kuma to yam men no ma dron kun ho na wunwu ya wonnim nya wo benya enanko ena otena nko tiye enanko ena otena enko sama awurade dia ma me awie sabe kan kire matiefo ne se enanko ena otena
Now was right. When you come home, you are Paja Rade. Many spirit man, as our hand. Away, you are sorry, Rade. I sure. Liblan Dimi Kopaya Sada. And then Tronson. And yet, no Rade. Malimi Kata. Katara. Baby, I will be a yanto. My God. Hey. Wamamia, me say. Man, yami, nani monyam. Why ye? My God. Every summer. Wamamia, me say. Sit down, ready of you. Man, yami. Sit down, ready. Why ye? Every summer. Wamamia. Malumada, why ye? Every summer, it's you, why ye? Onyami, why ye? Resada, will be Tenomasi. Onyami, why ye? Why ye? Resado, Wamamia, Misa, Onyami, Nani Monyamo. It's you are ye. Obi tenyo manase. Every Santa. Many one come at Tunyo Manabi. Why ye? My God, my God. Why ye? Resado. Minyame. Wamamia. Misa. Nanyami. Nani Monya. Why ye? Every summer. Or say why ye? Everybody why ye resada. Okay, see why ye? Why ye resada? Prophet Banyamie, Wamamia is Maya Gada Mayandi Biganda. Mayando Labadabadaba. Every summer. Hey, Wamamia is me. Why ye? Every summer, hey, Mete wasedako. My God. Mete asedaka. Yedi wasedaka. Yedi wasedako. Yeradi masia miti. Kwami kobe wukwana wawami. Sema na wasia. Na mama yo tiapo. Wasimiti wasedaka. Na midiwu anyonyamka. Yedi wasedaka. Wamafia kwa bura babe tumi euradie. Na masia miti. Kwa mikobe wukwa na wawame. Sema na wasia mayo tia. Eradi masia miti. Kwa mikobe wukwa na wawame. Sema na wasia na mama yo. Hey, onyamie. Sema ya everywhere. Onyamie. Sema tupana everywhere. Onyamie. Sema kuswa everywhere. Sema na wasia na mama yo tiafo osinyamie. Sema ya everywhere. Onyamie. Metupana everywhere. Onyamie. Andala bazanda. Sema kuswa everywhere. Sema na wasia na mama yo tiafo ni awaye yidia. Onyami aboro madinso eti ewurate
Senia Baya, what is sense kuni pinti? Ah, yedi yedi na ye wukwa. O mana ya wani we. Yedi wona situ. And make it. And una yedi brewo. Awo radio. Yedi yeda wase. Onya misemi awaya. Manu tumika. Media manu tumika. Misi de kwa na mata. Minya miase. Hey. I wanna do bebrebeimo. Media me to me for manu. Onya mi ayo. Enti eurate. Medimini pedia wai. Hallelujah. Medibama for the amount. Family any awupe. Awo radio. Yada was. Yetu se senye radina waya. Mama yeka. Enyo Yesu na waya. Roma Israel. Osi esirani wewrate. My God. Wowo ama menyi na ra. Na wama wonga fayanye. Wo fayanye aye na mama wonse. Yadi ekiro dani sanuma. Efro vidi so foni fidie mu. Ewie efidie na bubu. Na yadi ya ho. Yenti yefa enase. Enkoma. Yesu obia. Hey, endiani abusuma. And I say, Radia, ye na free. Abusia kontonti bia ye free mo. And Yesu na waya. Wama Israel. Hey. Aye Obi sabo. Eye wona die nyina tiriso. Awurade ade nyina asewase. Ade nyina de woni motufo aye. Okasa preko. My God. Odia we are what in the home. To me in every say. I need a quack, say. Others are near quack, say. Metro man, what is a no say. I won't be in a pampemu. We are what in the world. Obi sabo. We are kata my so. Awurade woni awoni badia baba no mo obi ni baby afani baby oreko ode makuma nyame fata yeyo eja wukro ni o oyini wunyuma ye wawa na awurade kwasi broni pontumi nti ase ayo nyuma wanti na wodi ensonoma oyini wodi atu yemo said you go body jeme na awurade atu ni kofo nyina so ejene konsumo manti na awurade wunyuma ye me wawa a woman for Potirasa. And so my business is an assassin. At the top of Gufama Kebaya Day. Adasama in a Kebabo. Would you Miami Wambo? Elradio. Odomakoma. Oh, yeah, was here, dear Yonyame. Memurate. I take it again. I oh, you timbre kesana himutre woto. Oh, you munukum satina goponi. Kanti la tinyame. Osi apre kutintin kujamedu. Opiti bosu piti nyame. Odon man obiani o. Ukuto na wawuro woto mademo wofono. Asase bo sia nyankropo. Ayo ukuto na wawura tra ko jamai san. Na pe wodi akukudua bia fra sama hino. Wonyame wa kro no tisebo. Yenyame obiani o. Oyo domakoma. Alimi katata. Oye wasi ade yo nyame.
Mewurate. I said that's how. Oh yeah, pimpin ma ho ofefo. My God. Ohene. Yama wo so da. Oh yeah, ni monya fo. Yes we ye peja wudi no. Oh yeah, tu mi mu tu mejefo. That's ebra. Ye be yiwa yo. Daddy yama wo so. Yama wo so. Osi mi shisha ya na mi wi. Na wotna sikaka ni adua sumfimfi. My God. Me ma me ni zo gogoje. Hallelujah. Sene ye nyame agama no. Hallelujah. Osi wokumo no. To dem abusia ko mu jata no. David ahemfu mu nyina. Ono de ni awadi kunim no. Hallelujah. Oso atadu. Na ne night say yawa. Nenim shati se wo jansramba. Ni tiri se wo dawudi. Yeah, nyame bani. And who ya mama say ya. Oh you know you are yo. Ya be ma wo soda. O say why cry notice wo. Obi already. Why cry notice wo na de. Obi already. Yeah, why cry notice wo. Obi already. Oh you know you are ya. Yama wo so. Papa, what's your Abraham Yakopon? My terrible. Oh yeah, Isaac Yakopon. Oh you be ansenu nyame. Wona wo woni na suro wo. Enyo na wo se wana saso. Asama do atumi ankora wo mu. My God. Udimu owo twane. Udimu asama nyina dwane o. Asama Twumhene na antena. Wobu koto dosre ne se free won China ko. Obi se when you say do. Mewurate. I said that's how. Mi uno goma fefe bi wa hini wanenim. Not your datu for sending for so. Ono na bofu jina ne time. What is sanku retoni wocho. Wasi ani monya mosuro kanya mi agwame. Asida kanya mi agwama. Ono ano yi ase nyina boni ko nini. Obi ara ti se no. Every presate bebe musamai. Ni munu obi osi oni onyankopon husa. Ogwame ni oni husenwa. Amra me kama yetu. Ogwame obi ani o mira. Obi ni huso mira. Nyame ogwama bata yeyo. Obi aranti se o. Oyo kumendi e wunyame. Oku na okumo obi adia wo de oni ewu. Dia wo pa no man tena sasi so. Wo ye bodini wo ye aye. My God. Afani abi nyame. Yes, sir. Oku na afo obi adia wo de ewu aye. My God. Ye ofana de nyade nyina ra. Chire. Ewi asiri mu niam nyina ye wo dia. Hallelujah. Ye wo pa na wo yo. My God. Ye wo pa na wo yo. Oh. Wo yo konto koriye mu. My God. Mama esewase. Mama esewase. Papa, Amanfo Twumhene na antena. Chire. Wobu koto dosre ne se free won China ko. Evi se wani se yo. Mewurade. I said that's how. Amanfo Twumhene na njine. My God. Wobu koto dosre ne se free won China ko. My God. Nyambia wani se dodo. Mewurade. I said that's how. Papa, se wo konfo po begu sa. Opeja nsani kusuro no waji permission. My God. Osi twedi ampo asase yensa. My God. Mesro ma me permission na me fansengu asase so. My God. Wona asase ye wodia. My God. Wona ebi amuso ye wodia. Odomakoma. Alimi tata. Oya wasi odi yo nyame. Mewurate. I said that's how. Papa, eye diwe kwa na yamaso. Asasi asena asasi so. Hallelujah. Ena wasuru doni na. Ediwe ni amasevi ase nyina koto. My God. Upo usedi we yase. Wati asio usedi na se. Na wa maso wa asasi ase. Hallelujah. Wa maso wa asasi so. Wasuru doni na koto no. Epumu doni na so koto no. Mebodi mi bombrani ababa. Me bombrani sewo. Me bombrani
body amrane so ajo me bomran yo me bomrane me bo wudi te say ye di obiara toto ne ho enye yie enye juma ye di kwaku fili toto ne ho ye enye yo ye di obusum toto awrade ya enye yie oye wasi ade yo nyame meburate asedasa papa oye twapre kum twurbo afo nyame no Yesu me bon sambona ni kese bi ye frewo tonton kese nti ewade sone baji wa ye yo anasi kokro kwa wato hotentan edi afa wiase afa na anyina so udu holi moja ye trisu musu ko prekese jamedu samra ne sawo ya wa iti me bon samra ne abodi afafra se de nyankoto frefresu anapayema mezuzu wasewani onyamo aje kuko na beti na wagwaso mema wudi suate ramahi amasenyi na robe hunusa my god wo ya huna babrim nyamia my god ose ade yo nyamiri wo my god aya wona wodi wo so kunim asamadu po wonpo ose woni asa tete butanya meno simo metri wa me posida me shawo sati ani onyuma my god osrane ni suma wasiesia esia kete pawinda di Akropong amama sewase amama sewase ayawu na wodi owoni asawaso kunim Yesu woni wo sempremu ono no aja usa ofio ne frano kwa ye bretu omo katati aja usa ofio emrane ni abodi fata wapa ye shawrade atwe kotwe banu wasa fawrade ye chrekire wade otumprada ne wasa fawrade chrekire wade emrane ni abodi na me mo awrade my god why kra no ni ye Nyankopon wise oye twapra kumu twebo afo nyame ya tu minyina sane sano ahini ebetwam ne wayini ti moda obi abewu da so ti ase dada wo ko woni onyame e wo se yeso mu ho odoman koma yesa woni onyam oye osi ade ye onyame meburate ase da so okonfo bi soli wa santemen my god odi abantema yetu ni wa my god odi abodi nyini ne ma yetwa ne wa odi abro ma ni nyini ma ne bo ma yetwa ne wa etienam so ma santema nyina jinidi my god oto debro mani kawiem my god budoza koso wantimi entu my sandara excavator koso wantimi entu tractor edimirika kwa na ne car type paye etese yenya Akropong no oye ba kope eti no konfo ni sentrania no wose okonfo ibojo wa santema enwusa my god mi wura semadu akoma sundemu chechira konfo ko ya enenene my god 24th century mu na yewoi ene no be ba mi de minti chere my god but Yesu Kristo guto eda budu Yesu Kristo guto yesu ono kwa no wo to me no my god ono kwa no wo to me no ono kwa no wo to me my god odoma koma o nyame ni no yesu mi nyame no yako o nyame ni hene antwadi adanse ese nyame ni hene my god o nyame ni no antwaya wese nyame ni hene o ni se nyame amosua anka woni babida nyame ni hene mi nyame no yo o nyame ni hene abuati enyim se nyame ni hene o nyame yo ye abuati enyim se nyame ni hene o ni se nyame amopo aka woni babida nyame ni hene mi nyame no ave mamita se wabra ti riba oya mi clarity tifu oya mi yo kunu babu ye mame obite no munase hey oya mi yo kunu kwarefu e mami eradi mami enti wosisa odi ukwa
Broti Riba Minyame Oyamikra Broti Jivu Yo Yameyo Oyameyo Oyameyo Hey mame Right now we'll be sure of you. Hey Madam Kruanyame de Mawado Yenuni Metio Na mama sanyi na wonusa Uyo nyami otiasi Madam Kruanyame de Na mawado Yenuni Metio Na mama sanyi na wonusa Uyo nyami otiasi Afene so na be wonusu no Na mi fe ko nyina sami wakoto Onyami se wa betumia Papa mi sami uko Eka wo bi ko na mi srasra di Adi srasra di ako Mi yabi wa betumia Papa mi sami Oya di My God Oya di Everybody says you be of here. Oya di Onewa Oya di Yanyamiya Oya di Oya di Onewa Obi tanya unase Osi Oya di Onewa Everybody na masori ya muye bibi fufu. Ya seno cha Na Oya di Oya di Oya di Oya di Onewa Hey dia mesra me wurade ne sa My God O maminye wo yemi Na mankwa kosresra de Na makase nyame bia bani wo dia mesra me wurade ne sa O mami konko bo twaman Na makote tale krofo yenem ho Na makase nyame bia bani wo papa Ohienti ni pa bebra sai Ohienti ni ba bebra sai Ohienti ni ba bebra sai Waskai wo Kristo sumimu Osi ohienti ni pa bebra sai Ohienti ni ba bebra sai Ohienti ni ba bebra sai Wasai wo Kristo sumimu Evi se mi amina funumpa Medi meni tro wonsono Mi akasa mabusia fo Meni da wonsude Wo free me oyo Afegwa dia wakane sa Ne bone so akatua na menye Me bone so akatua na menye Na so meme dia minim sa Erade wuti so Ebi se wakane wasemusa Same kame bone cherewa Odi awoyo no gobusa Odi me bone becha me Ena wati ni afini atiawo Eti adia mi peda wani yatosa Adia mi penyi nara Adia mi penyi nara Adia mi penyi nara Eda wani Hey Chesa mi media mi wa yesu nti Enu ti wa yemi siraba Watira se medi kunim Metamfu chini mutai pepenye ye Evi se iye ni ado ye nkuwa Bebi ya ube kwa biya ne di wajisa Eno mene biya wasai Wasi wantu mini nyamisi na nintentam Enye wuna wa yashio Onyamisi rana ye wasa Jase wuye sirabadia Dionyamia kapa wono nebebe Dionyamia sirano na masirano Yes Lord Onipa biya tumi nomeno Evi se David ni yesirano My God Otamfu yesa kabasa ino Euradie ni wani wunti Kwaya ya wantumi asa ino Adidie ni kwa ya besi niso Onyami silawa watamfu ya kwa Enye wuna wa yeshio My God Onyami sirana ye mesa My God Jase wuye sirabadia Dionyamia sa Wasema wana wawya mekewanu Wane niu Wame wiasio
my one hour permit money. And power. And sunny one at Jesus. I return your compound. My woman is so. My mini kunimo. Maybe I make it up, baby. Lucy. I will move free, sir. Or time for number the door. What for the I am for? Hey, what for the I am for? I love this part. Papa. What's the time for my winning general? And then I'm a sorry. Somebody Joseph got your fiasia man beyond him power. I can't want to know. It's your boy. It's the minimum, sir. Everybody be so me woman so any now. Oh, the crummy woman son young. Oh, my man, and pay up. Yet to say, it's my idea be a woman and no. Midia Sudiba was Wafa Ayadanara Robepua Hana say Makume dia Rusio. My God. Ewe Radinimu Nimuna Mama Memso Nanuma San Many of you when you make what you Obi Aranya Kronko Serati Ayerati no ni Madieni na Ayerati no ni Subani na Obre woni pasio Ama woni pasio Ama obre ni sufri vutroma Omo yeni sufri sumina so So tene batra mapoma jamo Na wenye ni mwenye mweja swate nao Mekatu obi se afese se Na woso Waye yo Yeme chase Enyamine kumo Erati no man Oma wobidiya Oma wobidiya Obre woni pase Ati katapa Oma woni paso Oma diya wabrana banso Obedi woni na pasa Woni tebye ni na pebubu Ebi sasha na wote foni na so Yes Lord Omo bobor ni sufri vutromo Omo yeni so Frisumu na so So tene batra mapomo jamo Na wenye ni mwenye mweja swate na o Yaka me say Afise say Na wonso I love this part Osini rafi wo ye Kawa kumani na afatu wo ye mu Kape kata Ebi diye beba no pa Obi diye beba riya Oni maji kwa jiwo Yeah Aviziza Na wonso Wa ye yo Yenyi na to say Otina sise Now also Papa Mami so be cry Lord I believe That all things are possible Lord I believe God I believe That all things are possible Lord, hey, I am an amay batampanya meja. Yamawambo, Yanam Christ, Nidi Maya Surabi. My God, Yeni say, Adiriti, Sundi Kaiba, Yamieta, Batampa, Obisa Radia Serima. You are my healer, you are my keeper, my restorer, my life giver. You are the living God. Ikuweme. You are the living God. Is no one? Oh, great one. God bless you. Hey, what's your Okumai 97.1? Okumai live worship. And our Sukusua. What's your no? Hey, a Radia Kasama. And I'm sorry, I am normally out from Titum. Sanya was sorry already.
Oh, already I didn't hear at your bar. A real mini spirit man and there was in your hand. Opium, now what sex and Yamimu. And it's now, but Sabre, Minimum so who will be a Opasa catcher ready. Simadu and a damn anymore, I know. Yabesha Radian William and Nam Yakumamu Yakimu Yakatla Radi said, Radi, yes, now. Oh, and when I said David, every friend who pass now so 0551 667755 number na yeah did you know how you know 0551 667755 Ufra dual radio no now fei ayeye biara opesa odi ma urade no wode ama urade na wase urade ni din no enmonyam mayeye eni o me pato me nso say obaji me so say ayeye nka urade me nua ba ni odi ni sa okasa fi me pato me de mafela bi me kasa fi obotablu afiafi maswela bri okasa fi obotabri e wo afiafi yo me da se awie enmonyam ba na odi ma urade awie oh me pato awia we de me de aseda bebre be manyame e wo nia wa yama ne ma oh erade ya da erade afe yehuni ayenye papa yesu ayata erade aseda nkwa na fata o ayeyi nkwa na fata o wi ablewe papa yesu ya da wase e wo nia wa yama yen e da wase wadumti amen nyame isra se awie wa frɛ okoman 97 thank you papa 0551 667755 0551 667755 na wodi wani monyam ene wo na ase ade ama urade awie ya hwani urade aye yen wa wutie me siasia disika ede urade ase a wunya bi mai yeni o ayi karade minu abe ni udi ni sa okasa fi Felicia the kasafin krakan Felicia okasa fi krakan awie ede na okachire urade erade wa ye bia mama my god me hwe ne erade wa ya mama ene abia ya me teto ya teto me amesa me pata me yo de boy erade wa jeme me yo so de bia fia Sen you been here me dinama never do what you say me the radio say radio wa ye bia mami sen it meka me hunya me campo radio go asida go aye go my god it's not go I was radio wa ye bia nyame ensiraw nyame ensiraw se awie okuma live worship so no awurade atimi atachew ewo nkrakan a wonkasa wotitum se ene awurade abawa abrabom nyame ensiraw na onfa ne ntaban enkata wo so ewo Yesu Kristo dimu amen oh my god ikemu 0551 667755 my yeni o obaji me so say kan rade ayin kan rade da se minu abenu di so kasa fi but am kasa fi bilu Akuapem Akuapem yo awie enonyam ben na odi ma rade awie oh rade yenyama betra ma mebronentas so me hu na esem kasa meka na nchese mitimi kan na Akuffo ye biama papa enne ma mechese me raro awo me fro kese me hu na esem meka na meka chansa sidan kan dia ye kan di me fumini na nka me se hina anano pena me ni once di crown no se ne wa mami ka amana ti makoto me ma books ta na ka sidan kan di me dana fe me dana nyame sira okoso ase obetie okuma live worship na awurade ewo no ma papa bebre eye de ma ne ma ewo sa adwumadie so nyame bless 0551 667755
0551 667755 my yeni o ayin kan rade mesra o minu abe ni udin sa kasa fi pato me de abe nyama no kasa fi Akropong yo awiei ade mo nyam na ode ma awurade awiei nyam de ma awurade ne si so wa hwe so wa ma de party yen you mo fusane na adom ye kese wa hwe so esan ya mani biala to ye biala awurade ye senti wa yi bibie fi wayawie mena nyame enhyira wo papa na onka wo sene ntaban na se na omma wo ne wabusua nyina eho ban ewo Yesu din amen God bless you 0551 667755 awie me wura ho me hu sania matiefo efre na omo kire ani so de ma awurade se awie ade awurade na mo sorry so eye de mane ma enti 0551 667755 na wodi wani mo nyam no e de ama awurade minim se ebinom wira ho omani gie adane omo sede se ani gie no adane omo su nipa etwa jadwo se awurade nanka me ne hwan nanka me nsem fata bi mpo se wiei mitimi aba wa bangwa nanim ma ye ni o hello Mr. Obaji Mr. Saye yin kan awurade yo mini abe no but I'm to free Akropong o free Akropong yo awie eden na akọ kire awurade lo radio no kakra bi fa but I am ready to say what am I to am I clean the year you let the pepper didn't this I you here the radio say the you are be do now after that can do mo nyame nhyira wo nyame enkoso ana onya wo kese na onhyira wo no onhwa wo so ma me mefa ofre no be mienu bi na afei me de asi nti number no eye 0551 667755 maye ni o Mr. Obaji say yin kan rade maye ni o there be when to me anyina so obetumi asen afre 0551 667755 obi gina kire maye ni o ye there be mente won kan ye when to me anyina so mame fo be from fan nto so maye ni o there be ono so entimi anyina so line so ayese papa men Canada o maye ni o ye there be mente won kan ye maye ni o Brave. Me da say afi dem ye Kwaya mame, me de ye ndum so. Mesa lo radio set ni kakra lo radio ni kakra Yeah, me de ye ndum so. Udi ni say o kasa fi Me di mere me kasa fi Amanfo yo fa who obey glory to the Lamb. Glory to the Lamb, for you are glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and you reign in righteousness forever over all that dwelleth on the earth. Amen. The last caller, and I'm a foul Edward to see. We are my last caller. My ye o. Ayen karade. Minu abeni udi di sa kasa fi. Me kasa fi edru. E friend me Doris. Yo, we are my last caller. Ewie and monyam ben na odi ma awurade ewie. Me de nyonyam kase pa ma twede mponyankopon. My God. So wa hwe me so me ma me nano me so no. Ba era so tinkwam. Teke mada bogi mo asedankuto na me di ma no. Amen. Nyame enhyira wo. Papa. Mintimi emfa ofrebia emfa nto so bio. Kai se Amanfo Architectural Services for Ebutumu ewo Dewu Akuapem
Amanfo architectural service for ebutum ewo dew Akuapem tie ne na Amanfo for say wato asase ope ho nkrata se munyina afa beden homo na afei nso no asase no se bia opese wato awie opese osidan ombetimi aye dinyina e dia mo Amanfo for ewo dew Akuapem opposite bus stop ho na omo bomode se obekọ no ma hwe no ma bia photocopiers and afei posters ne banners on behwe ni nyina ma e de amount anointed best buy seven country obra omo kofodua okrase 10 kwanta bomode se obeba ho na afei macrowin blender papa any plate ahudo nyina glasses wine glass ni nyina home use papa ni nyina no on behwe na afei omama obi e wo ho omo wo kofodua okrase 10 kwanta anointed best buy afei kai se na conventures Neko Ventures ewo mu ebrew Akuapem omo ben omo ne Christ Apostolic Church ene ye nhwanimu osese bia ope fridge the freezer papa ni nyina abomodin se odi wani be kire mu ewo ebrew Akuapem no ma hwe no ma ma ni nyina bi guitar keyboard ni nyina ebi wo ho on be hwe cake papa and afa donut ene hu no ma nyina na on be hwe no ma ye edi amount SB Anointed Automobile Services se memo amane asefo wani kire mu ewo ebrew Akuapem ka ne ho adwuma bia SB Anointed Automobile Services be hwe no ma ye ni nyina edi amount me de wo ba be si na ma sore so me ne spirit man ena wiei ye ba ha ye be pagya urade nyame yadom otina 8 a.m. Siame ewo the Church of Pentecost asodanim ewo de ye pagya mpaye ni ano mpaye efra mpaye na fe nyame aye ne nsankere ne me de wo sia na ma sore so nyame yadom a ye be sia sia nyame nsira na nka ho na omo ho ba me den e de elder Seth Budu bet me friend spiritual fireman na maje wo so urade nka ho na onhwa wo so bobra papa na sum nyame ye ba bye. Hey, floor tissue, cell original. Floor tissue.